Bubesi. Indlovu siyabonga abacomrade ngicela sihlaleni phansi ngiyabingelele namhlanje njengoba sila kade sizokwemukela amalunga amasha awu-411 lamalunga awu-411 amanye aqhamuka ku-MK amanye aqhamuka ku-ANC amanye aqhamuka ku-EFF abanye baqhamuka ku-NFP namhlanje nake besihlangene ngalokho sizobemukela kodwa futhi besizokhumbuza amalunga e-IFP lawo mbongolo ngesiqalo umntwana siqala kodwa futhi besizobakhumbuza nangohambo ukuthi uhambo lusaqhubeka mhlambe mfanisha ngoba lapha ophongolo mazokhumbula kahle ukuthi ophongolo kuyaba nophithiphithi nje okukhona mayelana ngamakhansela isikhansela la ka-Ward 4 kodwa liyikhansela la ka-Ward 6 mhlambe uma ubheka nje i-attendance kunalo yini ithemba ukuthi ngonyaka ozayo uma ngabe siya okhethweni amalunga asophongolo engaphinde ayithembe futhi i-IFP azoyethemba likhulu ngoba ubabona nje siyixoxile leyo nto sayilungisa sesedlula kuyo njengamanje sithi bayilungiselele ukuba ukhetho lwangonyaka ozayo ubafice bemi ngomumo kulezi ingxabano ebezikhona siyilungisile uzokhumbula ukuthi kuleli hoteli lapha nje ngenhla ku-Ward 12 la silahlekela lelo hoti ngenxa lezoyinkinga kodwa emveni kokuba bhulelo lomkhetho ngabuya mina Salofu awahambela onke amahodi ukulungisa lesi simo njengamanje singomumo noma ngathi ukhetho lukusasa uzobona umhlolo inkathi igilima ithuba lokuthi-ke mhlawumbe angeke sithi ofisha kakhulu babambile bona mhlawumbe ama-prominent leaders other political parties mhlawumbe just to mention few mhlawumbe imaphi kujwayelekile ukuthi izimfamona zisho njalo kodwa phela sibasoli ngoba kusuke kufutha kodwa nje laba kade bemukelwa la njengoba sengishiyile amaqembu abasuka kuyo usakho umzuzungu nje uyena mgqugquzeli we-MK la eZululand uphohloza Zungu uyilunga le-ANC kodwa futhi kube ngusihlalo wesihlalo so kuyaziwa nalaba kade bebuya ko-NFP umdlangamandla nje kuyaziwa la ukuthi ilunga le-ANC la kwa-Ward 4 la kwa-Ward 4 akekho amazi so laba kade bekhuluma la abantu abaziwayo ngomunye osukumile wakwashelebe uyi-EFF emzinyathi kuyaziwa ngeke ngibabale laba abahamba nabo kodwa ngibala nje laba abangabaholi ukuthi ngempela ngeke siqamba amanga emini ilanga libalele sithi abantu abahloma izinti sithi simukela abantu abavele beyi-IFP iqembu ligubha iminyaka engama-50 ngeke bese lizokhonisa abantu ngakho abantu ade sizobemukela abantu akade bengeyona i-IFP mhlawumbe bashobane ukukalekisela umdlalo osekhaya engekho la mhlawumbe bokalekisa angaki amalunga enwamukele usuku namhlanje lokuthi maningi amaqembu akho lavuya amancane abantu abaningi bathuthuseleka kakhulu kodwa sibona inkathe lokhu bebuyela enkatheni ababede bekhona ade bengekho bezekhathi yile niyenzayo ukuthi abantu beyithembe inkathe siyakuba abantu ngithatha isinqumo la eZululand ukuthi asambe siyokhuluma nabantu sixoxe nabantu ngoba ububha bukhona ngeke ububha sibuqede kodwa masiya abantu siyokhuluma nabo bazosizwa abantu bezekithi namhlanje kade semukela abantu abawu-100 411 kodwa kunabantu abawu-128 esingabebungelanga namhlanje abaqhamuka kwi-APM abaholwa uZungu sisazohlela kubemukela ngenxa yokuthi uZungu ubeseshonelwa emndenini sisazoqhubeka sibemukela abantu nasebaqulusini njengoba ngikhuluma nawe kukhona amalunga e-MK ajoyine i-IFP sisazobemukela nakhona bomisa ikhanda nje siyamthatha bonke baphumela obala nje wathi i-MK siyamthatha asihlali kuyofika ukhetho lona siyakulo kuyobe kusho umuntu uMashobane bukeka eyithembe kakhulu ngokhetho olulandelayo and futhi abantu ade bekhuluma lapha estage okungamalunga amasha ebekhala ngokuthi emaqembini asuka kuwona kune-corruption kunobugebengu kunani nani ngabe uyaqiniseka ukuthi abezophinde bekhale ngakho futhi uma befika eqembini lenkathe kade ngiyikhuza leyo nto
enkulumeni yami ngishilo lento yokuthi umntwana waphinda angene esungula iqembu walisungula phezu kwemigombo emithathu wathi into yokuqala ubuqotho wathi okwesibili inhlonipho wathi okwesithathu wethembeka manje ke leyo nto abantu laba basuke besijoyini ngibakhuza kulokho ukuthi yazini ukuthi ubujoyini iqembu le-IFP musukungena kwi-corruption akusesiba ubuqotho usethembakele ngisho iy'kibha zethu ibhale ukuthi trust us isathemba njengoba abantu begijima kokhomishane kamadlanga ngeke we-IFP umuzi kodwa-ke siyabakhuza ukuthi akungenzeki kutholakala sikutholakala abaholi bethu sebehambe bevela kumakhomishane abantu ababeqotho abantu baseningizimu Afrika bafuna abantu abaqotho hhayi abantu abazobethembisa imiyalelo bafuna abantu abaqotho i-IFP-ke leyo Ngakho nje ashobana sasegedele umlayezo ubheke akhona vele i-IFP yenzeka ukuthi kwabanengozi kube khona umfana ukuthi wena kungolanjalo ukuthi sonke uthini njengamanje ukuqinisekisa labanye abantu abasebefuna ukwemuka ingubo esonele eduze kwe-IFP mhlawumbe ukuthi nje ubhekisa nje umalungu akhona i-IFP ukuthi angabexwayi angabafuthi angabaphelezi laba bantu abangaka abakwazi ukululeka osuku namhlanje impela ngiyamemezela ngiyawuhlaba ngiyawulawula ukuthi bonke laba bantu akade sibemukele ngibhekisa kumalunga e-IFP into eyenze ukhetho singaluwini yingoba laba bantu akade sibemukela abekhetho enjini ye-IFP ngakho-ke ababemukele ngoba laba bantu esibemukelayo yibo abazokwenza i-IFP iphathe yodwa isifundazwe saKwaZulu-Natal yibo abazokwenza ukuthi bonke omasipala sibaphathe uzokhumbula ukuthi laphana kwaNongoma siphethe ngequality ebaqulusini siphethe ngequality imikhandla siyiphethe kahle uSophongolo naSondini eDumba siwuphethe umkhandla ngakho ngeke lemkhandla ibuye uma bengekho abantu abajoyina ngakho-ke ngiyabaxwayisa comrade laba be-IFP ukuthi ngempela baqinisekise ukuthi abazivule izandla abamamatheke ababemukele and laba kade sibemukela basebancane empeleni la iZululand sidinga abantu abangapheli ka-10,000 ukuze yonke lemkhandla siyiphathe ngokungabambisani na kodwa sinohlelo esinalo la iZululand esizoliqala njengoNovemba uqale namhlanje sizohambela zonke iyingi lapho kunondaba ezohamba efundisa amalunga enkatha nge-IFP ngoba abasayazi i-IFP lento kade ngiyikhuluma la ngaphakathi bengikhuluma isitori njengathi into abayiqalayo abayazi manje-ke iphutha esalenza savala imatigulu nemandleni ukufundisa abantu be-IFP sizoqhubeka-ke la iZululand senze lokho ukuqinisekisa ukuthi kubaluleke ngani ukuthi wonke umuntu abe yi-IFP wenza njani ukumdedela umuntu we-IFP aveze ikhono lakhe uma engumholi idedele edlula khole soke sizobe sehla senyuka sikhuthaza lokho kulokho sizobe sikhuthaza udaba lokuthi insizwa ayihloniphe abantu besifazane ubunsizwa insizwa ngokuvikela umuntu wesifazane awuyona insizwa ngokuhlukumeza umuntu wesifazane sizobe sikhuthaza insizwa ukuthi ayiyeke ukwemba amabhunga antshontshe iy'mbuzi antshontshe iy'nkomo leyo nto yehlisa isithunzi sethu thina njengabantu abamnyama no okokuqala nje uphohloza lo obe usihlalo kaSANCO eZululand phinde futhi elilunga nje likaKhongolose kodwa-ke namhlanje ngijabule nje emoyeni njengoba ngifake isikibha esimhlophe seqembu leNkatha Freedom Party nenhliziyo yami imhlophe qwa ngoba ngibona ukukhanya konke nalezi izifiso ebenginazo ngesizwe ngibona ngathi izofezeka manje into yenza ukuthi ngivele ngiphumele obala ngoba ngisiyona umuntu wezinto emakhoneni angifuni kuthiwe ngilele ngesisu ngenza nje into eyodwa into icace nje bhayi bemhlophe namhlanje ngithe angijoyine nje iqembu leNkatha Freedom Party ngokuphelele inhloso yami ukuthi nginothando nginesifiso sokubona abantu bakithi ikakhulu abantu abasha besizakala beba nekusasa eliqhakazile ake ngisho ukuthi ngesikhathi ngikwaKhongolose lokho ebengikwenza kokuzama ukusiza abantu abasha noma amandla engekho bengikubona inkathi kwenza okusho ukuthi njengoba sengikhona ayikho into ezoqala phansi ngizo-eda nami phezu kwalokho bekhona bebekwenza wabasa kwi-ANC wabasa kwi-Youth League wabasa kwi-SANCO njengamanje uma usuwelile nje usuthi inhliziyo yakho imhlophe benze njani laba bezokubuka njengexoki owabadayisela ingulube esesakeni usuyabashiya ngicabanga ukuthi banalo ulwazi oluphelele nokushiya kwami eqenji lapha ku-ANC banaso isizathu basibone basazi ngisho ngababuza bengasichaza kangcono kunabo ukuthi yini enza ukuthi ngishiye i-ANC
njengoba izolo kube yikhani ngisho izolo ngomhla ka-31 late ukuthi sengiyamuva sengiyojoyina ilokhunjana sengiyojoyina inkatha bebekulindele lokho njengamanje balindele usuku lanamhlanje umhla ka-1 after umhla ka-1 njengoba ngishilo la ngaphakathi ukuthi kungekudala siyafisa umcimbi ofana nalowo bula kwenzeke noma olundi ngoba baningi abantu bayeza bayayibona i-ANC ukuthi ayisilona ikhaya labo futhi ayinalo ikusasa kubona bonke iningi labo bazobuya enkathini. Sethula nokusichazela ukuthi namhlanje sibona ufake iskipa esimhlophe esithi masisibuka kahle sibona kunendlovu uma sikhumbula kahle sagcina ufaka iskipa esinomkhondo nehawu ku-ANC sasibona uthule futhi 2021 sakubona wawungene as an independent candidate so namhlanje sizokubona la eVaterbhasi usugqoka iskipa se-IFP kwenzakalani ngoba uNdlangamandla mayengazethula ukuthi usukaphi isiphi isinqumo esimthathise noma isiphi isizathu esimthathise isinqumo namhlanje. Ngiyabonga ukuthola lethuba igama kuVusi uNdlangamandla Sibongo wakhona la eWard 4 Phongolo yiqiniso ukuthi bengiyilunga lika ANC kusukela ngazalwa ngilunga lika ANC kwenzeka ke kwaba khona angeke ngize ngithi ukungaboni ngasolinye kwangenza ukuthi ngigcine sengi-independent ngingena ukhetho ku-independent kodwa kwaba khona lesimo sokuthi uma kuyiwe ukhethweni kuba nale i-structure zokuthi kukhethwa abantu okumele ukuthi bayomela iqembu so ke abaholi abanye babaholi baka-ANC baba nento yokuphambana nezimfuno zabantu ngoba abantu babeyisholo ukuthi ubani abafuna ukuthi eyobamela ngaleso sikhathi leso so ke kwase kuba lento yokuthi abaholi abanye ba-ANC banomuntu wabo bona abafuna ukuthi aphikisane nezimfuno zomphakathi ngagcina ke nami ngokubonisana nawo umphakathi ngangenela ukhetho ngiyimele ngi-independent and then ke bese sengayisana nalo ikhaya ngoba kuthena noma sokudlula uma election isimo senhlalo eqenjini bese ngasekho kahle bese sekukhona lokho engicabanga ukuthi nabo ubuholi baka-ANC abubenzanga ubulungiswa bokuthi after sekwenzeke yonke leyo nto leyo kwakumele ukuthi bewabize ama-members wabo uzokwazi ukubuyiswana ngesimo lesenzeka so ke bese sekubanda kakhulu ke ngicamba manga bese kubanda kakhulu ngahlala ke until ngibone ukuthi no ngiyalidinga iqembu lezepolitiki yingakho manje ngilana namuhla. Lapho ke abantu abahlali base Ward 4 ukusukela manje ukuya phambili uthini kubona Ndlangamandla? I-IFP ikhaya uyabona njengoba silapha nje ngilana namuhla ngithi kubona i-IFP ikhaya ikhaya lethu sonke njengamanje lesi nje ukuthula kwami la kuyisiqalo okusamela ukuthi sihambe siyosebenza siyotshengisa abantu ukuthi njengoba sila ngempela sizobabonisa i-direction okumele ngabe nabo bevuleka amehlo beyibona ilokho nje ngakuyo. Awalingani ngoba